Papadasan ni Kabsat Judy sa napudnonagan tintay patangatangay drama itangam. Shoutout Mampay, kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan ken iti De Leon family. Hello mat kini Belinda Ramos, kani Glasa Sadka from Benguet. Kastoy manti ko na ni Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan na tinakasikog kanya. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kaya tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Kanyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ilak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. San kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. Ni, hanya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggaget ka. Tani agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon da dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy Judy! Na, maturog ka matad. Wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita. Tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng. Tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alaan nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaeng, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. O damot napintlas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubiyak to manan. Manipunita, dito yan ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kayo ti asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agkrasamot kanya day jay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng maangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na,
Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Wen, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Kwa, sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta. Aglabapay ka no. Ha? Anak na? Kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, manang? Kwa. Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabangir. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hustong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sa mo, anak ko ti kursunada na. San samot asya? Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti daytoy asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang daytoy. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Nakayumot kayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagana. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB. Ay, nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo mo ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan mo na. Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta. Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ket sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ay, si kalagan tiagbate. Tabantayan pa'y laang ti apu kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunakman no siya ti kursunada na? Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka mo gayam ti pagbawigan na. Mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day alakay nanang.
Madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kun mo sumaron nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan, May. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak, Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay, May, tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, iti anyaman na pangedeng ko. Iso nga awan ti rumbay nga pagdanagam. Saya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagon daway. Taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang no kaskasano. Tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y pusok. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklong ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiagbali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Uwan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ko nagtarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yaka mo iti na diyang anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Ang kaslaman nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamu mo ten ano kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana ta ubingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga sawa? Ha? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya.
kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Ni, saan, Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa iti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Jack pa ngamin makaturog, iso arimwarak pa ilaan. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo mabitlaan wan. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawam mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Jakayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadjakgayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di nakayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawaak to. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamit sinaan, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagiti arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipata mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayaton ka. Sikat kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo tin makikita dyan lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dyan lakay anubyo na. Uwid nga rod, nga may. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak nang malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, Ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod.
Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat na diya Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, sir. Damag ko, balo ka. Pudno ka di. Uwin, sir. Awan pa'y nobyom. Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan ang manangal lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, day jaya ni Floro. Rimwaran manipod di tayang tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, makanta ni Teddy Kotche. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na day jay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si Ka Juday. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Dakmut nga min maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Iso nga awan nubya na. Iso asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasan ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya, no kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawa. Judy, apay ayang ung tamanen ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na, kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Ngala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Nagabrodak nga rod kat inanusak ti trabaho ti abroad nga uray nariga. Tapi nanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadameten paggatang mi. Aging kay tadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kadyak kagawi di Pilipinas, aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alagagayam, ditan din nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang
Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara pa ya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe, ni Jovenal Booking dita Cavite, ken ni Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi man ti kunan ni Kabsat Lenny. Dir man ang biyanang, adda na talga da trabaho, kat kasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin naktasawak, isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti asawak, aguli maklatan, no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lenny, intayo na. Ayan mo nga eh. Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbos aklangan. Ay, Ramon, mapanakon kat baka marabyan akmanan, isungahan nak nga ururayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula ta aramidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Ala, gusto nga rudan. Saan natila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ong tana ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray nga siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga ruta da trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak ka mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay no, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mang ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig-anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang agreklamo. No, siya ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga raw. Siya mat agsuswildo. Ala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyatak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangpot ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpot. Apay ngay akas jayi asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw-nan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusil daw. Anya, Nagriyad gamit makatumpong itad trabaho na babae nanang.
tatila maisid-sidir da. Depende mo't dayta, iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo a maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababayinak pa ikit din o tagtuman nanang. Takaslawan sir-sirbi kaya balay mi. Iso ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison sa mo't adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron, lukas dya day off na, kanayon mo tarumwa. Man-manon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang ta itoy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta nalaing jay gayam ta anang ipangabak iti kwarta ta. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwarta itan. Urno ngam kit di ti kwartam tapag tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenny? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din diya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mate pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita malinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka? Kaduan na lapta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Ay, mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandagduma pa'y. Hay, nalipatak pa kay din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata deta lang mate aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Nakautang ako ni tidakkel ngam hanak madla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungong tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kon nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam.
Anyat ipautang ko ngay, kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, namin saan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod, ad-ado ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apay Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang usarak. Masaya nga lang mo't marugitan laag. Usarak to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay Ilakok pa ilang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibusti ko ratam ka po iti bisyaw? Di uray man maibus amin nga kwarta, takwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arog bayadan no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idjamon ti panagsugsugal kan panagbarbartak mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kaniyam, Ramon. Ha? Payda kun Tata Sebio, awan utang ko na. Ay, agyamanak. Kunaklano, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinersermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpa yun. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gayim mo nga'y. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matlaang ti maalalami jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ka mayadayokin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kasano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi dyan nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadtalang, ag-abroad ka. Kasaritam tong arod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrodak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addaken ka dayta anak ko. Total, awan metlat anak yu kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarod na talaga at trabaho.
Ay, mas asya anak nga rudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lene. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad Kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta, itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya dak. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga perme data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat mo't lano daduma ti sweldo na. Awan mo't maiggamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga ag-abroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agsweldo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mabantaman ng tadta. Ay, awan mo't kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwak. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wain, tadawan kayat ko apunkin kada kayo, nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, diyak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngam tangay na amuamon. Wan, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito Apay nga kasjay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo tin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yung iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nak matanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nak man, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatit suram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang. Tenak mangala iti bagas. Ha?
Ramon, ay na, simbangpot ka magaya mo na nako. Wala lang. Diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak lain pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin ni Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak ka niya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo ka ti agkakasakit apan nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak kang ka. Iso pasensya ka kuman. Awaton ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki ngayong pagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslaak mabagtit ngagmaymay sa ijay balay mi. Iso ngayon lako min ti balay mi idi kan ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda dito'y highway iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga lang anak makiasawa kan kwa na, tagkakanat mo ti sakit na. Isa pang panunutak matla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, nabara akablaaw para iti tunggal maysa, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Auring sa napud no anagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na, makablaawa mampay, da Aida Pagiringan, dita San Manuel Pangasinan, kan iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos, kan Glasa, Sadka, dita Benguet. Kastoy mantikon na ni Kabsat Auring. Dear manang biyanang, may saa ka pensyonada, adadwa nga anak ko. Natayti mo na nga asawa kisa nakiasawa ak manan, kat padak lang agpenpensyon ti nakiasawa ak. Gaputawan trabaho dagiti anak ko masyanak kadakwada. Isa tunggal dumawat da iti kwarta, ikakmat ida adagos. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukar kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan bath soap na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwarta na. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy amagipit tayo. Apay, di ka mabain itikas na aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahi ta masyan ka na giti apoko na. Duan dagiti putot mo. Gamaging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka.
Ambom lang nga. Nanang, umayak man. Ada kayo? Umay ka, Arohel. Sumrag ka. Nay, ada ka mat gayam iti balay da nanang manang balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumusta ang tinata ah. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin ang akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel. Intad man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintan ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol iji balay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yon. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkapsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo ti itadyo kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod ti itadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkapsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala nagatrabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daytan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkapsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakit. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Kala, intangarod makitsindam, ta kuyugan ka. Pasensya ka pailaan alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Nay maglangan ko nam atag pada tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ngag pinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagi jay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adoon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan ta saan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod amakastrak iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam namaan da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo, bakit? Isurom ida at tumakder iti bukod da asaka. Mas asyanak mat nga rod kadakwada, lakay. Iyak maiturod akitaan nga agrigat da, nga agpisin da. Iso amaawatan na ko no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan ida. Tata. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam. Tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kadwang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat baktan lang arudag. Di mo sa wantikas na. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin yumot nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kunamot lang aro ti kwartam mo't. Ha? Nada trabahom, no dakkal ti sweldo mo, ada karmengam amang ibagay ti kakastakanyak. Ngam no para kamot lang awan makukwarta na,
aguli magkalatan. Ay, agore ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang anak mo ninto maminsan ngal daw. Huwag kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agparamid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo ta kaasimot ta anak tanawan handa na inton birthday na. Uray kinilo la karni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kahit makamo ka, tanay, nasakit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaem balbina. Ay, alaman nga rod nanang, tanay nagriga mo na 100 dya apo ko yo. Sapi agsangit na dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kan tumutan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay, isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko akwarta. Ay, nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, ta inton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor mo ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya, apayan nga nakaro ayat yung uyak na. Wen nga rod, marigatan nga aganges, gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Naimot nga minan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko ide. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigriga tagbatlat ta. Maladi ka nagsangit. Ala umuntoy kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kadto ti mesang apo ko yu iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit, Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apukok madanagan akla kay. Amangan no anyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam, tamapanak iti ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda iti ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit taikan ka inton bigat. Kabages, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwartaken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da mangarod ka bagis. Maasyanak kadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bages. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat ta naging gatinggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho ka bagis. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod tagtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga ito, di ti kwarta kadakwada, kabagis. Kabagis. Sana pa nagimot taramidam, kabagis. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasano nawang kan.
Kasanon ti pa nagbiagda. Tulunga madagiti anak mo nga agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay, bakit? Maulawak. Agree ko sti pa nagkitak. Ha? Kakapsutak. Tulungan na ko ma. Apay yun nga bangunan ka kaday. Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akas to'y. Ay, diyak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus, di ka mat agsao iti kasta, Ipankalangan iti ospital, auray. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaag. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ni mato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan datatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya, Ingkay bagakin ni Rohel, tama nga masango na. anong sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. Iso siyak ti makimiting. Kas kaaya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa pa na. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga masango na. Ayan da balbin akan Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Manlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan o may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray tapno maalak mo't no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamot di asawa na ijay. Iso nga rod anak di asawa manan ni nanang tapno ada mga sikaso ken kuana. Ano sana kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwin na ti asawa na. Wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ati mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Awan lata, bakit? Rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, una yun. Uray ag-text, wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Una yun, nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay ka nakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Mala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka Balbina. Ay, agyaman ak Nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagiti apo ko yo. Ay wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangaron iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige,
ikan ka. Bahagyaman nak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanla ba amin amurang may iti amayaw. Ah, ne. Apay ngay amasapol a paglabaan dak. Kasta ti rumbang Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaan no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama na ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Hindi nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadjay la sweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo tigagaram, Rohel. Kuha. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yung. Kan kasangay na intong bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tas sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at tangdanan may. Ngam lading itag, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kami laangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat. Sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang Rohel. Tap numarik na yu tirigat ti agsapol iti kwarta. Saan laaday taag namnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawaten laang. Ha? Pagpanunutan yung agkabsat data. Numasadot kayo agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma, Isong agnakam kan. Nakarik nanjay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. no kasta, aglako kay tinatangkan protas ijay palingkay manang. Wen atane, tsak mo makadawat ka ni nanangan. Iso mo la pagtrabaho nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit day, amang no adapay bakante apwesto manang. At dapay mo doa bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayat ay baga kitakin ko at ay reserve na. Wen man manang. Panasag man mo't yaglako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat? Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. Tayo sobra itilako kay di pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat yo. At to'y matinatang nanang. Adamo lawak na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado, ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyamanak ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay ko tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Tiamok saanan ngagbaliw dagiti anak ko nga maragsakan ta nakapanunot na matlaangan ket itayin inutan na pumimpintas ti panagbiagda. Daytaman nga rod ti kapadasa ka Jactopulos malipatan. Tuy gayam mo auring. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan dayta pa kasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.